Tain injuran in TAKTŌ. Ewa ruo wawin kalle wanen TAKTŌ ilo Amerika. Kin kajuan kalle olapin wanen yo ka yoyo in amatel ipen TAKTŌ. Imkin ka ruo lela kalle en wanen injuran in TAKTŌ olap allen. Emarongin lukun lap wanen TAKTŌ ilo Amerika. Padab injuran in TAKTŌ is kamman boyen regalak wanen amatel ipen TAKTŌ. Engin syun wanjangak. Ngewar syunam iring TAKTŌ iloan eselakam injuran meriwam emerong $1,000 wanen. Iloan war injuran in TAKTŌ kujay kujwat kale sirgin meriwam. Segoron am lolak syun TAKTŌ nganam etele meriwam akinan metak puruam labalak wanen iloan eselakam injuran. Inam ewi wauna merong epuk injuran. Elang armi jero jebuk injuran in TAKTŌ ipen sikin jerbo yo air. Sikin jerbo ko air rejibang kalagi wanen bebe in injuran yo kajo yo alang. Armi jero jet rejebuk injuran in TAKTŌ jen kien. Ainwat Medicaid ak Affordable Care Act. Kakien in kajbarok yo M1 wanen. Emujamkar merong rong etan menin Obamacare. Jede wanen injuran? Kain bebe in injuran yo ewar am jede wanen hena jakar ngan jet menago reuruk. Kain kajuan jongan arm jero ilo pamle yo am. Kain ka ruo kalle yo am. Kain ka chilu aigujin mor ko am. Junyo ewaran kabel kin injuran in TAKTŌ emarong chibang kwe kalet bebe in injuran yo emman tatangan kwe impamle yo am. Ngeko yaigu chibang karalang etam ilo injuran in TAKTŌ ak malele kin ekalala ko am ilo syun kajin yo kokonan kemarong chibang kwe. Kwan onim lale TAKTŌ.org ngan kapok chibang yo eselak wanen iturum ngejab kerla ngan ralitak wow syun emin chilu ruo ratum jun ralitak wow syun emin chilu ruo ratum jun ngan chibang amalele kin wawan an chet-cheten bebe yo am cherbal kerla company in TAKTŌ yo am ilo am kajerbal namba yo ilo katin ID yo am.